باش خوندەکانی مێ هێژە سوای مێ دەرباسی بەشە سیەم بن یان فیزیک ئایازدا بەشامە هەیبەر و تهنی شخوا دوێ بەشێدە سێ وانە الجەمە هەنە وانەیە یەکەم فرهبوونا تهنێ ji heyberên hişkire waneya duyem firhebûna heyberên rohin bi tehnê waneya sêyem taybetiyên avê armancê min beşê hene divê em pêk bînin piştî got xwendekar xwendina vê beşê bi dawî bike divê fêrî van xala bibe yek jê firhebûna heyberên hişk bi tehnê ya duya firhebûna heyberên rohin bi tehnê firhebûna rast û a berçav taybetiyên avê fîzîkî cudahiya avê ji rûn û naskirina tehnên cewher şiwa waneya me yekem niha em li vê wêneyê temaşe bikin em çi dibînin em dibînin hesinek sorkirî bi agir em ê dest bê firhebûna tehnê ji heyberên hişk bikin li vê wêneyê em çi dibînin em dibînin riyên trênê ne diriyên trênê ne rastin valahî li navbera her du riyê trênê de heye lê divir de riya trênê leçbûn ketiye divir de em bêjin çima valahî li navbera hesinên riya trênê de heye Duwaneya me din de em dibînin têlên elektrîkê yên ragihandina elektrîkê em bînin sistem em pirsekê dikin çima têlên ragihandina elektrîkê di navbera stûna de bi awayekî sist tên girêdan şwan niha me persiva wan bidin em ê bînin em dibînin firhebûna heyberên hişk bi pirbûna dûrahiyan di navbera atoman ya dibin bandora tehnê de çê dibe em vir de em pirsekê dikin em dibêjin çima firhebûn cem heyberên hişk çê dibe şiwa ji ber got çê ji ber got dema got em tehnê didin van heyberên hişk ev heyberê hişk li hundirê wê de atom heye ev atomana hêdî dûrî hev diçin em wek vê wanê bînin ê hesinkar bi çakût hesin xistî nav agir de û hêdî ev hesin sor bûyî dixwaze teşeyekî ji vî hesinî çêkin sedemê got atom ji hev dûr bikevin an got dûrahiyên di navbera wan de pir dibin çi ye atom di germahiya asayê de bi têhildanekê ji qata 10 bihêz kêmek 11 mitrê de di cihê xwe de dilêrzin lê dema got germahiya gewde pir dibe navîna enerjiya tevgeriya molekolan jî pir dibe ji ber vê yekê sedemên got têhildan û lez tevgera atomên gewdeyan lêrzîn jî pir bibe li vê wêneyê temaşe bikin em çi dibînin em dibînin atom dema got vekşîn bi yan jî vekşanê be em dibînin atom nêzî hevin û dewsînek navbera wan de heye dema got firhebûn be em dibînin atom dûrî hev çûne û awayekî rêk û pêk şiwa ev taybetiye heyberên hişkên goçê got bi awayekî rêk û pêk atomê wê li ba hevin ne wek atomên ê got bibînin li cem rohinan yan jî molekolan em karin bêjin firhebûna dirêjahiyê li cema firhebûna dirêjahiyê dibêje eger şivkek homojin yani em bêjin ne têkel be taybet hesin maniye ji hesin dirêjahiya wî di germahiya got T0 yeksan 0 Celsius de dirêjahiya wî L0 be dê dirêjahiya wî piştî got tihindayîna di germahiya T1 de germahiya destpêkê T0 Playa wî germahiyê çi qaseye em bêjin 0 Celsius piştî got me tihindayînek daye germahiya wî bû çê bû T1 bi nerxê ew dirêjahî zêde dibe em ê bêjin nerxê delta L pir bibe wê bibe L1 di destpêkê de şivka me hesin dirêjahiya wî L0 beriya tihindayînê piştî tihindayînê em bînin şivka me zêde bû firhebûn pêr çêbû em bînin me kir simbolayê kir çê L1 şiwa ew xwe
aresen el sıfır bu li zêde bû delta el piştî têhindayînê. Tenê em karin bêjin tenê bi germahiyê tenê firehbûn çê dibe bandoran tiştên dilê tune. Ana me bêjin guhartinê dirêjahiyê bi çi ve girêdayî. Eger em dirêjahiya resen a şivkê bikin diqat. Eger me got şivkek cem me heyî yek em bêjin 1 metreyê me kir 2 metre. û têhindayîna wê me wek wê hişt. Em bêjin germahiya wê me wek wê hişt. Wê bandorê lê bikî ya na. Em ê binerin. Eger em dirêjahiya resen a şivkê bikin diqat. Bibe di 2.0 û ta got germahiya wê tîyek be. Em germahiya wê ya berê bihêlin. Em ê bibînin got dirêjahî qasî di 2 delta L pir dibe. Dirêjahî di cara zêde bû. Di encamê de em çi dibînin got qaseya guhartina dirêjahiyê delta L bi dirêjahiya resen L sıfıra di navbera rêjdariyek rast de ye. Şwaya yekan dijî cem me heye em bêjin eger em vê şivkê dirêjahiya wî ya resen L sıfır bihêlin. Baş e. Tî di 2 em ê çi bikin wê germahiya wî zêde bikin em ê bikin tî di 2 yeksan di 2 tî yek. Em ê têhina wê diqata lê zêde bikin em çi dibînin em dibînin got dirêjahiya bi qasî di 2 delta L pir dibe. Di encamê de em çi digirin em dibînin qaseya guhartina dirêjahiyê delta L bi guhartina germahiyê jî ve delta T girêdaye û navbera wan de rêjdariyek rast çêbûye. Baş e heger me şivik guhert me ji hesin me kir bafon. Eger şivkek hemojin ji bafon got dirêjahiya wî di germahiyê T0 yeksan 0 Celsius ve dirêjahiya wî L0 a destpêkê berî got em germahiyê bidêne. Di dirêjahiya wî piştî têhindayînê de germahî dibe T1 bi nerxê delta L dabir delta L dabir ne yeksanî delta L a got şivka wê hesin bû. Pir bibe. Di encamê de em çi dibînin? Encamê got qaseya firehbûna dirêjahiya her şivkekê girêdayê cûreya heyberê. Yani em bêjin a hesin ne wek ya bafon e a sıfır ne wek a hesin e. Di vê encamê de em ê bêjin qaseya firehbûna dirêjahiya her şivkekê girêdayê cûreya heyber got jê hatiye çêkirin. Baş e niha em ê zagona firehbûna dirêjahiyê derxin. Ger şivkek got dirêjahiya wî di germahiyê T1 be. Dirêjahiya wî çi qaseyê L1. Wê germahiya wî çi be? Lê di germahiyê de wê di germahiya T di 2 de dirêjahiya wî jî dibe L di 2. Ango em karin bêjin delta T yeksan T di 2 kêmekî T1. Her wiha jî em bînin delta L jî em karin bêjin L di 2 kêmekî L1. Em dizanin got guhertin di dirêjahiyê de çê dibe. Bi guhertina germahiya delta T û dirêjahiya resen L1 re di navbera rêjdariyek rast di navbera wan de heyî berî niha me mijara berî niha me dît rêjdariyek rast di navbera delta T û delta L heyî. Delta L yeksan hoceh hevdanî L1 hevdanî delta T. Ji bo em rêjdariyek rast di navbera wan de heye me hoceh danî. Ji bo em vê hocehê rajnê me çi danî me ji devla wê me deyînin elfa. Delta L yeksanî elfa hevdanî L1 hevdanî delta T. Şwa me got delta L çi ye? Guhertina a çi ye? A dirêjahiyê. Şwa me got veya elfa çi ye? Ev hoceh e. L1 dirêjahiya a destpêkê bû. Wextê got dema T1 bû û veya guhertina a germahiyê. Elfa ew çi ye? Ew simbol em bêjin hêmana firehbûna dirêjahiyê. Şwa niha ji vir me berî niha me got delta L çi ye? L di 2 kêmekî L1. L di 2 kêmekî L1 yeksan li vir elfa me danî L1 kevaneka me T. Delta T çi ye? T di 2 kêmekî T1.
ام دبینن گو ال دی دو ام دخوازن ال دی دو تنه بهیلن امی ال یک ببن آلیه دن دبی چه دبی ال دی دو یکسان ال یک زیده کی ال فاف ال یک هفدانی ال یک هفدانی کوانک تی دی دو که مکی تی یک للجمع ال یک لفر هیه و لفر هیه ال یک اف هف بشد نابرا حرد واده امی در خنج دربه کوانکا آکوم کان ام بینن ال دی دو یکسان ال یک کوانکا کوم کان یک زیده کی الفا کوانک تی دی دو که مکی تی یک جبوک ام پیچ کی حسام بکن ام کارم بیجن ال یک یکسان ال صفره دما گو تی یک جی تی صفر شخوا تی صفر جی وی دمه جبر گو دست پیکا ما دست پیکر بو وی چاغه تی صفر صفر بو ال دی دو یکسان ال دما گو تی دی دو جی وی چاغه دبه تی جبو حسن کرنه ما گومه ال یک بکن ال صفر تی یک دبه تی صفر شخوا یکسانی صفر دبه ال دی دو ال وی دمه جی تی دی دو امه بکن تی هگر اموانا گشی دوی زاگون امی داوی او هفتیشان امی داوی ده ام بینن ال دی دوم وی ببه ال یک ال صفره شوا یک امی داخل کوانا که خواه ما چکر الفا مداخست یک زیده کی الفا تی کوانا که خواه ام دگرن هیمانا فرهبونا دریجاهیه چیه؟ آناش هفکیشه یا گل جمع هیه دلتا ال یکسان الفا ال یک هفدانی دلتا تی ام دخوازن الفا تنه درخن لعالی کی امی بیجن الفا امی وی اف ال یک هفدانی دلتا تی امی بینن آلیه دن ویدا که وی بنی الفا یکسان دلتا ال خیسکا کرته ال یک هفدانی دلتا تی آنگو ام چید بینن ام دبینن گو ریجه یا گو هرتنا دریجاهی یا گوده یان لگوری دریجاهی یا ویا رسن دما گو گرماهی یا گوده یک سیلیسیوس پر دبه مناوید سیستما آب ناون تویده یک بلاوی سیلیسیوس میناک اگل جمع هی هیمانا فرهبونا دریجاهی یا کانزایم بافون بافون تنه مدانیه الفا یکسان 24 هفدانی 10 بهیز 6 شویا مناوی آد ناو نتویده یک بلاوی سیلیسیوس برینها نشیرو بکر راهینانک جمع هیه دبیشه اگر شفکک هموجن آگوش صفر هاتیه چیکرن دریجاهی آوی دگرماهی آگتی یک صفر سیلیسیوس وی دمه 300 سانتیمتر به درجهی آوی پشتی تهنداینه ده گرماهی تید دو 100 سیلیسیوس به و دمه درجهی آوی دبی چه دبی 300 بهنوک 51 سانتیمتر اند بینن گو هرتن چه بود درجهی ده دما گو تی صفر بو درجهی آوی 300 سانتیمتر دما گو تی دو گهشت پلیا و گرماهی گهشت 100 سیلیسیوس و دمی درجهی جی بو 300 بهنوک 51 سانتیمتر چارا و شو دست پیکیده امی گوهرتنا درجهی دلتا ال یکسان ال دی دو که مکی ال یک ال دی دو پشتی گرماهی مدید درجهی چقاس درکت 300 بهنوک 51 شو دست پیکی 300 دلتا ال امکی مکی هف بکن ام بینن دلتا ال یکسان 0 بهنوک 51 سانتیمتره میوه گرن زاگون آخواه دلتا ال یکسان الفا هفدانی ال یک کوانک تی دو که مکی تی یک شوید تشتیگل بامه هیه امزانن دلتا ال ملجور درخت 0 بهنوک 51 الفا اوج متخوازن ام دخوازن ام الفا درخن هیماناوی هفدانی 300 ال یک کوانک آمه 100 که مکی 0 سیلیسیوس لورده ام بینن ما انجام چی دانی ما انجام دانی الفا 17 هفدانی 10 بهیز 6 لی ام چاوا گیان ویده که شوال ور مشیرو وکریه الفا یکسان
tişt çi li sêsid hevdanî sad hevdanî kevaneka amê tevlî bînin aliyê din. Em bînin 0,51 belavî sêsid hevdanî sadî. Şwa li vir 4 sıfır cemene sê hevdanî yek me sê danî ev 4 sıfırana em radikin jor dibe çê dibe hevdanî deh bihêz 4. Û di encamê de 0,51 belavî sîya hevde derdikeve hevdanî çê deh bihêz 6 ew di duê din êş belavbûnê me lê zêde kir bû çê bû deh bihêz kêmek 6 û mena wê a nav netewî de yek belavî Celsius. Baş e li cem me çi heye ji bo em ji firehbûna heyberên hişk de sûdekê bikin li cem me lewhên cotmetal heye. Şwa ev lewhên cotmetal di gelek amûra têbkar anîn lê niha em ê ji wer şîrove bikin bê çawa têbkar anîn evana. Ji du qatên metalên ji hev cuda ne. Ji du qatên metalên ji hev cuda ne. Na tenê çê nabe em bêjin mesela hessin yan 0,0 em ê bêjin ji du qatên metal ji hev cuda ne bi hev re girêdayî ne wek em bînin di vê wêneya jor de pêk tê lê hêmana firehbûna dirêjahiya her du metalan ji her cuda ne. Yani yek jê em ê bêjin bafon yek jê jî mê bêjin mesela 0. Başê dema got em vê tihnê di vir de me tihn da wek di vê wêneya me de me tihn da em bînin cotmetala me bi aliyê jor de diçe. Di vir de em çi dibînin dema got em vê tihnê bidin lewhê wê were tewandin û tewandin bi aliyê metala guhêmana firehbûna dirêjahiya wê biçûktir e. Aliyê jor de diçe. Ji ber got firehbûna wê jiya metala din kêmtir e. Bez dema got em qersînê çêkin yan cemdandinê çê dikin em bînin dijberê alî berê xwe de aliyê din. Ew lewh diçi di têbkar anîn ji bo vekirin û girtina dewrên kontrolkirina elektrîk bi têbkar anî mînak di otî de û di sarınca de ya dwa di amûrên pîvanên germahiyê de têbkar anîn. Wek em dibînin ev ya zengil de mesela cemdandinê de nêzîkî wê dibe di germahiyê de tê tewandin dûrî wê dibe şwa veya di sarınca de em timî têbkar anîn. Li vir ceme çalakiyek heye dibêje eger gogek li cem me hebe ji hessin goj hindir ve tijî be. Baş ev gogeya ji hindir tijî ne vala ye û bi zincîrekê ve dalaqandiye. û bazinekî hessin wek em dibînin di vê wêneyê de hebe got nîv îşkêla wî bi qaseyekî biçûktir be. Yani em bêjin ev gogeya em karin tê re derbas kin. Wê demê derbasbûna gogê di vê hindirê vî bazinî de bi hesanî derbas dibe. Lê eger tihnê em bidin gogê ev gogeya me rahiştê me tihn dayê em çi dibînin? Em bînin goga me wê derbas bibî ya na. Em bînin goga me derbas nabe. Tu yî bibînî gogog derbasî bazin nabe sedemê vê çi ye? Sedemê firehbûna gogê ji ber gogog fireh dibe dema got em têhindayînê bidînin yan germahîkê. Di encamê pirbûna germahiyê de çê bûye ev firehbûn ji gogê re çê dibe. Piştî got ev gog bicemê de dîsa em hewl bidin wê derbasî wî bazinî dibe. Encam di gewdeyên hişk de di bandora tihnê re ne tenê dirêjahî fireh dibe. Yani nabêjin gewd şivkek şivik tenê dirêj dibe. Na gewde jî pê re fireh dibe. Ji aliyê qebareya vê jî firehbûn çê dibe gewde ji hundir ve vala bî yan jî tujî be firehbûn pêr çê dibe. Firehbûna qebareyan. Şwa niha berî niha me ser dirêjahiyê stem niha me ser qebareyê bistînin. Berî niha me çalakiyek çêkir me ser gogê çêkir me got gogek ji hesin cem me heyê tu jî ne valayê me ev gogeya me derbasî bazin dikir piştre me germahiyek
دایه مدید نما در باز دبو پشتی دمکی جمدی مدید گوگا ما در باز دبه دورده شخوا می در باسی وی مجاره ببین فرهبونا قباره گوگک گو قباره وید گرماهیه ده تی یک به قباره وی یکه پشتی تهنداینه ده تا گرماهیه تی دو قباره وی دبه وید دو آنگو گوهرتنا بقاسه دلتا وی یکسان وید دو كيمكي فيك وكبري نها ما تشاو مشي رو فكر لسر درجاهيه نها مسر قباري جي شيرو فبكن ويدا مي مداتاني تيك اليك لفر نها ميدينن تي ددو تيك وفيك لفر مي بكن تي ددو وفي ددو سر قباري ام بيجن دم لفر انغو غوهرتنا اب قاسي تشد دلتا في يكسان في ددو كيمكي في يك اف گوهرتن بقباره رسم آگودیان وی یک و گوهرتن گرماهی دلتا تیره دناو رجداری یک راست ناو براواند هی آنگو امکارم بیجن دلتا وی وکبری نها مدانی دلتا ایل یکسان خوجه یانجی ام بیجن بانگلیزی ام بیجن کونست ام بیجن لور مداتانی ایل یک هفدانی دلتا تی نهال ورش برگو قباره امی بیجن چه امی بیجن دلتا وی یکسانی خوجه یان کنست وی یک دلتا تی آنگو دلتا وی یکسان گاما هفدانی وی یک هفدانی دلتا تی شخوا مگو گاما هیمانا فرهبونا قبارین و گریداین جورین هیبران برین ها مگوت وقتی درجاهیه ده ما چالاکی یک چکر حسن بافون مدید درجاهی آوان ده بن باندورا وی گرماهیه ده به جودانش هف قباره جی او جی گریداین جورین هیبرا دلتا وی یکسان گاما هفدانی وی یک هفدانی دلتا تی وی دمه امکارن بیجن دلتا وی دو کمکی وی یک یکسانی گاما وی یک هفدانی کوانک تی دو کمکی تی یک ام کوانک آخوا دگرن نها امی وی یک ببین آلیه دن وید دو یکسانی وی یک زیده کی جمع لور گاما هفدانی وی یک کوانک تی دو کیمکی تی یک ام کوانکی دگرن پشتران بینیم وید دو اندامن هفدش جمع هنه وی یک والویده کیجی اندامک وی یک اوانا حردو اندامن هفدشن امی وان درخن کومکا به کوانکین کومکاره ام بیجن وی دو یکسانی وی یک هفدانی یک زیدکی گاما کوانک تی دو کیمکی تی یک کوانک خود گرین و کوانک آ کومکان جی ام دگرین بداوی بن لوجبو حسان کرنه ام بیجن تی صفر یکسانی صفر شخوا لور مجور چیرو وکریه تی دو ام بکن تی یک امی بکن تی صفر وی دو می بکن وی و وی یک جی می بکن وی صفر نها امی وان گشا ورد بکار بینه وی دو دبه وی یک دبه وی صفر کوانک آخوا می آب چوک دینن ام بیجن ور یک زیده کی گاما شخوا مگول ور تی یک تی صفر و او تی صفر جی ویده می صفره دمین الجمع چه دمین جمع تی دو ام دادخن دکن تی اوه هفدانی تی دو تنه دبا عادل دبا صفر پیناسیا کارینگرین فرهبونا آقباره جهف کشیا می آداوی مدی دلتا وی یکسانی گاما هفدانی وی یک هفدانی دلتا تی ویده می ام بینن ام بخوازن وی هیمانی تنه درخن ام چتیگ هفدانی هیمانی کربه می بین آلیه دن ویدا کهوه پارانده لور هیمانا می یکسانی دلتا وی دبه گاما یکسان دلتا وی بلاوی وی یک هفدانی دلتا تی آنگو ریجه گوهرتنا قباره انگوده شخوا اف هیمانا ما آما گو گاما اوه چتکه ریجه گوهرتنا قباره انگوده لگوری قباره و یا رسن دما گو گرماهی گوده یک سیلیسیوس پر ببن شخوا مناویت سیستما ناو نتویده یک بلاوی سیلیسیوس لجمع تیبینیک هیه چی تکلی دناوبرا درجاهیا
فرهبونا درێژاهیت هەیە و فرهبونا قەبارەیت هەیە شخوا vê hevkêşeyê têgirêdan em bêjin gama yeksanî sisê hevdanî êlfa. Rahînan. Dema got perçeyek cam pileya wî 20 Celsius ta 120 Celsius tê tehindan. Qebareya wî bi qasî 0,54 santimetr kap pir dibe. Eger hêmana firehbûna dirêjahiyê êlfa yeksan neh hevdanî deh bi hêzkêmek 6 yek belavî Celsius be qebareya resen vî yek ji me dixwazin em bibînin. Niha ji hevkêşeya a gotêkiliya di navbera firehbûna qebareya û firehbûna a dirêjahiyê şwa ev hevkêşe ceme heye. Gama yeksan sisê hevdanî êlfa gama sisê yeksan sisê bidaxist hevdan niha rahînan didabû me neh hevdanî deh bi hêzkêmek 6 yeksan çi dibe sisê hevdanî neh 27 û deh kêmek hêz 6 ceme yek belavî Celsius. Delta V em vegerin zagona xwe delta V yeksan gama hevdanî V1 hevdanî delta T. Delta V wan de rahînan dabû me 0,54 yeksan 27 ceme 27 hevdanî deh bi hêzkêmek 6 hevdanî V1 a gojme hatî xwestin em derxin hevdanî germahiya ceme çiyî 120 T di do kêmekî T1 20 bû. Ji xwe wan kêmekî hevdû bikin piştre em bibînin ino V1 çiqas derkevî de encamê de di 3 santimetr kap. Li vê tabloyê em binarin em çi dibînin em bînin karîngerên firehbûna qebareyên hin heyberan got di pileya bîsta de diyar kirin jmare wek bafon em bêjin heftê di do hevdanî deh bi hêz kêmek 6 û sifra zer û sifir ceme heyû cama asayî û cama xwegir û risas û pola û hissin danime. Karanîna firehbûnan heyberên hişk şu em dibînin wek li wêneyên bînin riyên trênê ne em dibînin di çêkirina kapasîtorên xwediyên lewheyên rastên hev û çêkirina têlên telîfonê de di çêkirina neynikên dorbînê de di çêkirina riyên trênê de. Baş e ji xwe em niha giyan dawiya waneya xwe heya waneyek din kêf û xweşî de bimînin.